Kuringana na riboti ya mwaka wa 2017 ya ruhonge rwa kuhurana na ndawa cia kulevya rwa Nakada, Akenya milioni 4,900 ni mahuthagira ndawa cia kulevya, aingĩ ao mari arutwo miena ya Nairobi na gicua-ini gitongoria. Na riu Mendekithia ma Mumbunge wa Nyali Mohammed Ali ni ati mundu wothe wanyitwo na mitambo ya guthondeka ndawa ici akohwo kioho kia maisha na faini itanyihiire ciringi milioni 30 ihera o ta riria riendekithitio kuri mwikuirwo wanyitwo na mitukanio ya guthondeka ndawa ici cia kulevya. Ona mwikuirwo wa wendia wa ndawa cia kulevya angikorwo ari nja ya bururi ni abatie kurehwo bururi-ini acirithio na watho wa guku, kioho kia maisha na faini ya ciringi milioni 30 cimwetereire. Tuwe na uwezo ya kuonesha kwamba mtu fulani anahusiana na mtu fulani na watu fulani, drug lords ambao wengi wanakaa kwa nyumba kifahari na hawapatikani. Nake mwikuirwo wahota kuiguithia igoti ati ndawa ici cia kulevya ni ciake tu cia kuhuthira akohwo miaka 10 na angikorwo ari na itanya ringi nacio akohwo miaka 20. Ndereti iyo iria igatemanio bunge-ini guthomwo rita ria keri kiumia giukite ningi yendekithĩtie abitha wa ringiriro ria bururi wetikiria ndawa ici cingerio abatie kioho kia miaka 20 kana faini ya ciringi milioni 20 kana cieri. Watho uyu umurikite ona kuhe maabitha borithi mahinya na wahetukio abitha wa gikiro gia chief inspector no ahoe igoti kuma oria ngathi ya thi kinyagia igoti nene, watho wa gutega miario ya thimu ya ekuirwo arenda wira wao na igoti rikahe abitha wa borithi rutha rwa kuingira nyumba arekuira na kugathika mitambo ya gutega miario. Vipi tunaweza kufanya surveillance pia kuonesha kwamba hawa wanahusika na ni wahusika. Kwa hivyo itatusaidia kwa mambo mengi na ninawahimiza wabunge waipitishe, maana itatupatia sisi uwezo wa kuweza kukabiliana na hawa walanguzi. Nake mundu uri na uira wa wendia kana uhuthiri wa ndawa ici cia kulevya na akaga kuheana riboti ariohagwo kioho gitanyihiire miaka 5 kana faini itanyihiire milioni 1. Adwini Hainoro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina.